Unungnya bosa ulala ban pentera no ya ke bos ke jungu hakan ro ke sekretariat hadien bula syam bakini ki break kani ke bos ke jungu kom tri kamsu kani ke jingja kelaja kumba hakapor khat arbaje tam hak santrik nalar arja arpar na kani ke jing persang jungu ban kia na ke batera ya ki kali bat ya ki brio ki bayai bayan hasurok hakmat sekretariat ulayo bantera ya kawe kali iko bat kani ke iko pat kalatera ya kawe ke jib kani ke bos ke badang ya halanti sik benta khandailat bat na kani ke jingja kam syam ladan ke jingja mensau ya ki brio ke bros julor tang kita ki kali malu malalam kete ke bos. Ingat tiap nak sana. Milik school milik nak ni kan saya dia kafir break pak. Dan ini milik break aduk tu tanya tu ketua dia betul. Break dalam tu kata kami yang sudah mendai lah. Apa kami yang kita pak. Nadu nang teh. Kontrol menga. Bila penyan metu apa pelatih malam saya. Awak long pamiang ke break kan long yang kali bang terak na sini long dai betul kang itu. Terak long dai tu pak ya sini. Suam tu lagi kali. Tam dari tangan kita ini kecil. Pek ini kecil kani ladu tangan ni pek. Oh, ladu di situ. Jangan ni ladu pun ngatrai kenjen lah le. Ngamar kani kalau fit break nanti ngamlak su ban defend fi. Ngamlak su kadon kali cemat ngamlak. Kani tadi ba kayak speed kan. Dan ni kali su abid dan dia. Ngamar ngiyat ni kalanya mudek cha juri ya. Dek fit break nang ni ngamdan jaka su balik menolong matap sini ni. Ini tengah selat nak kan nomor baik dan selat sana ni bila abik bom nak pedang pek kali saya sangat ni sangat raya abik dan nomor bang kali HM kemudian air kaya kan situ na kita nomor kali rit tu aja semua kali kemudian air kita dong bridge jelek lat mentap macam